travel often by tranquil waters and purple forests, near bright white walls and rocks of orange, by icons, landmarks, valleys and skylines. When you live for adventure and discover hidden charms, because faraway places are closer than you think. Going places together with Qatar Airways. Kada svjetsko prvenstvo krene, sve se u Hrvatskoj naglavačke preokrene. Ne mogu danas doći, užasno me grlo boli. Zdravi postanu bolesni, a bolesni postanu zdravi. Bojažljivi se okuraže, a junačine uplaše. Grubijani nabace šminku, a šminkeri majicu s placa. Takvi smo mi Hrvati, ludi na terenu, a još luđi izvan. Šefe, neću moći još 2 tjedna, ulovilo me nešto leđima. Dobro večer, draga publiko, ovdje na trgu Ivana Pavla II. U Šibeniku i dobro večer, draga publiko koja nas prati putem Facebook live prijenosa na ovom 7. našem već po redu Croatian Travel Festivalu na kojem nam je sljedeći gost svima vam poznato lice i to ne samo s jedne nego sa više televizijskih ekrana kuća, Mate Janković, o kojem ćemo naravno najnormalnije za očekivati da ćemo danas razgovarati s njim o hrani, ali zapravo naglasak je na njegovim gastroputovanjima. Za početak ja bih se zahvalila organizatoru ovog festivala, Hrvatskom klubu putnika, koji je i generalni pokrovitelj. Također generalni pokrovitelji su i grad Šibenik, turistička zajednica grada Šibenika, zlatni sponzor je turistička zajednica Šibensko-kninske županije, zračna aviokompanija koja je službeni sponzor je Qatar Airways, a sponzor naš glazbenik koji nas je jučer super zabavio uz grupu The Tour je Ožujsko. Evo, Mate, nažalost, sinoć nije bio s nama jer mi smo mislili da priprema dolazak ovdje na način da kuha cijelu noć kako bi došao ovdje i nas, organizatore, počastio, možda bi nešto dopalo i publiku. Kaže da se spremio, ali da je sve pojeo. Pa ja jesam svakako kuhao, ali sam kuhao na drugoj lokaciji, imao sam 2 gostujuće večere u Splitu, tako da sam spojio ugodno s koristim dolaskom u Šibenik, nakon što sam prvo zadnjih 30 sati u 2 dana kuhajući, tako da hrana mi trenutno zbilja nije na pameti. Da, bilo je simpatično kad smo se dogovarali prije dolaska ovdje na pozornicu za susret, onda sam mu ja rekla hoćeš doći dolje na to i to mjesto na kavu, on je rekao da, to je blizu Pelegrinija. I to je ono kako razmišljaju naši šefovi i šefovi vjerojatno diljem svijeta. Dakle, gledaju lokacije prije svega po tome i prepoznaju ih po tome gdje se nalazi koji restoran, po mogućnosti da se radi naravno o kvalitetnom restoranu, a evo Matej i sam potvrdio, a to vjerojatno i znate, u Šibeniku, baš u Šibeniku u Hrvatskoj se nalazi najbolji hrvatski restoran, jel' tako? Dakle, to je čovjek kojeg sam upoznao prije nekih 6-7 godina. Vrlo bliski prijatelji smo postali od tada. Pratim njegov razvojni put u tom periodu i napredak koji je napravio je fascinantan. Moji dolasci u Šibenik su od vrlo ranih dana, budući da moja majka iz ovog dijela Hrvatske i u Šibeniku sam bio vrlo često, ali glavni motiv povratka je u ovoj mojoj dobi bio svakako Pelegrini. Stvorio je jednu fantastičnu mikrolokaciju, pomoću izvrsnosti, jako puno upornosti, jako puno rada i dokazao je da se zapravo i u sredinama koje nemaju zapravo gastronomsku povijest, kao što to na primjer imaju Francuzi i Španjolci, može napraviti nekakav projekt koji definira zapravo Šibenik na jedan drugačiji način. I stvarno bih htio pozdraviti ljude iz Pelegrine koji sad upravo rade večeru, koji su se dobro spremili i rade svoj posao fantastično i promoviraju i Šibenik i Hrvatsku. Da, evo, čestitke Pelegriniju.
kako ti promoviraš Hrvatsku i hrvatsku gastro scenu ćeš nam reći kasnije, koji je jedan veliki projekt kojeg spremaš i kojemu se svi jako veselimo, ali možda da krenemo od početka. Iako to je sa vama ljudima koji ste, ajmo reći, poznate face, normalno ispada, svi ljudi misle da vas već ovoga i znamo. Vidjeli smo ga 100 puta u časopisu, vidjeli smo ga 100 puta na televiziji, pročitali sve i svašta o njemu, pa sad o njemu jako puno znamo, ali zapravo puno i ne znamo. Ne znamo puno o tvom, najviše ne znamo o tvom putu šefovskom, kako je ta cijela priča krenula. Ti si već sa 18 godina kao vrlo mlad dečko krenuo u tu gastroavanturu, pa evo, možda da od početka nam ispričaš kako je Matej Janković postao šef. Pa evo, da se nadogradim na ovaj uvod, zapravo najveća iritacija bavljenja javnim poslom nije što ti neko kaže da te svi znaju, nego što misle da te znaju. To je zapravo cijeli problem. Moj kuharski put je zapravo počeo čistom zbunjenošću. Imao sam 13,5 godina, ja sam ranije krenuo u školu, i sa tih 13,5 godina sam trebao odlučiti šta želim biti kad odrastem. Budući da baš nisam bio nekakav tip koji je jako volio knjigu, jesam, ali moju knjigu koju ja izaberem, nešto mi je nametnuto kroz program, nekako nedostatak te ambicije možda da budem osoba koja potraži svoju koja će potražiti svoju ambiciju u akademskom svijetu. Nekako iz čiste zbunjenosti sam završio kao kuhar. Desilo se to posve slučajno. Zapravo, obiteljski prijatelj je došao neposredno prije upisa u srednju školu i pitao me što želiš biti. Ja sam zapravo htio biti pomorac. Htio sam biti pomorac zato što mi to omogućava da putujem. I to je zapravo moja poveznica sa odabirom posla kuhara. On mi je rekao, pa možeš biti kuhar. Kuhar ti uvijek mu je fino, toplo mu je, ne, vruće mu je. Uglavnom predstavio me to kao sve što to nije. I ja naravno sa 13,5 godina tako naivno sam to prihvatio i završio sam u tom poslu. Vrlo rano sam počeo, znači vi već sa 14 godina ste zapravo bačeni u vatru i radite u pravilu sve poslove koje nitko drugi ne želi raditi. Vi kao dijete od 14 godina čistite milijone tona škampi, čistite milijone tona ribe, perete milijone komada tanjura i to je toliko jedan zamoran i repetitivan posao koji zapravo niko nije primamriv, ali ako ga ne prođeš, nikada nećeš cijeniti osobu koju ćeš sutra biti nadređen i shvatiti težinu njenog posla. Jer da bi bili vođa, vi zapravo morate proći sve te razvojne faze. Zato imate kuhare, imate šefove. Ja sam uvijek stremio ka tome da zapravo budem broj jedan. Razvojni put me vodio kroz obrazovanje u ugostiteljskoj školi u Opatiji, gdje sam zapravo jako dobar učenik bio, jer sam imao veliki interes prema tome što radim. I nisam se bojao zapravo doći u najteže kuće. Ja sam zapravo dijete iz Rijeke. Opatijski restorani su to doba bili najteži restorani u Hrvatskoj. Najviše znanja je bilo u njima. Znači, to su bili famozna bevanda u to doba i dan danas. Bio je to Plavi podrum koji je dan danas renomiran i u top 5 restorana. Znači, ja sam to sve prošao kao nekakav klinac. I nekako sam od uvijek želio otići vani i vidjeti to što je vani, jer je to bilo moj korijen problema izbora zanimanja kuhara, da želim putovati. I ja sam, čim sam zapravo postao punoljetan, sa 18 godina i 2 mjeseca, točno se sjećam, sam dobio od jednog svog šefa kuhinje poziv da idem sa njim u Njemačku. Što se zapravo nije pokazalo kao neko najsretnije rješenje, jer sam tu zapravo prvi put demistificirao što to znači otići Njemačku. Nije to baš samo tako i to je izuzetno stresna prilagodba, pogotovo za nekoga koji je do tada živio kod mame i kod tate. Odjednom ste u nekakvom sobičku i radite po 15 sati dnevno u nekakvom čudnom mišungu ljudi u kojem se ne možete snaći jer ste zapravo odrastali kroz svoju ulicu ili kroz svoju školu i birajući si prijatelje. Ovo je prvi put ste u situaciji da zapravo ne možete izabrati prijatelje, već su prijatelji ljudi sa kojima radite. I ta zapravo prokletstvo me pratilo sljedećih 20 godina, jer kad ste kuhar, uglavnom su vam prijatelji kuhari i konobari, jer nemate vremena izabrati prijatelja. Jer ne izlaziš baš previše i... Ne izlaziš previše, ali izlaziš sa konobarima i kuharima.
Mislila sam reći, Da. ne izlaziš iz kuhinje, to je posao koji je doista naporan, Je. jer posao od 10 i više satnog radnog vremena. Pa da, zapravo, ja bih volio zapravo kuharski posao možda malo... Demistificirati. To je kao kad neko dobije poziv da postane svećenik ili ne znam šta, to je zapravo poziv. I ne možete ovaj posao raditi ako vam je to sredstvo dobijanja plaće. Onda ste kompletno falili cijeli koncept života koji se zapravo bavi tim poslom. To je nešto što vi morate željeti, htjeti stvarati i zapravo biti involviran u to 100%. Jer ako niste, nikada nećete biti dobri u tom poslu. Ja sam zapravo prošao svoj staž kroz te silne restorane na Kvarneru, jer zapravo je za vas dobro da svaki nekoliko godina promijenite posao i to je zapravo posao koji je izuzetno mobilan. Vi se stalno mijenjate poslove i svaki put kada dođete na novu kuću i dobijete novi set vještina, novi set znanja i novi set psiholoških nekakvih prednosti koje ste učili od ljudi koji su puno bolji od vas, koji ćete sutra primijeniti u životu. Ali i to mi nije bilo dosta. Znači, ja sam iz Njemačke dosta brzo se vratio, nije to se pokazalo kao nešto što će me oplemeniti. Dosta je to bilo zapravo neambiciozno, strašno najemno, strašno, ne bih rekao robovski, ali vrlo repetitivno i ništa što će me učiniti boljom osobom. To je, ajmo reći to ovako, iskorištavanje. Nisam dobio nekakvo znanje koje bi me zadovoljilo za sate koje sam ulagao, niti financijsku zapravo dobit od svega toga. Ali sam vrlo rano naučio da je to ono što želim. Znači, želim ekvivalent posla, zadovoljstva i naravno novaca. Zato ti je možda ta Njemačka i bila i dobra škola, jer si između ostalog vidio i što ne želiš. Ali sljedeća destinacija na koju si otišao je puno egzotičnija. Pa recimo, evo, namjerno sam zapravo danas uzeo ovu majicu. Ovu majicu sam zadnji put stavio prije 10 godina i tako izgleda. Zapravo, moja sljedeća destinacija je bila puno egzotičnija i puno zapravo za naše pojmove u to doba puno teža za uopće shvatiti. Meni se sasvim slučajno desio jedan trenutak da se jedan moj bivši kolega kojeg nisam vidio dugo godina, vratio u Hrvatsku i ja sam ga sreo i pitao sam ga, pa dobro, di si ti sad? I on mi je rekao, na Bermudama. To stvarno zvuči egzotično kao što i je. I nekako sam razvio interes da malo uložim vremena i sredstava da završim tamo. Pitao sam ga što je sve potrebno da se dođe tamo i zapravo ispalo je na kraju da to uopće nije nikakva trivija, vi za to ne trebate, imate fakultet nuklearne fizike. To je zapravo vrlo normalno. Pogotovo danas u informatičkoj doba gdje zapravo u dnevnom boravku imate cijeli svijet ako imate laptop. Pošaljete molbu, setapiraju vam kad ćete raditi intervju, oni vas o svom trošku nazovu, odradite strukovni intervju, testiraju vaše znanje engleskog jezika. Ja sam, hvala Bogu, imao roditelje koji su me stvarno dobro odgojili, od 6. godine su me učili engleski jezik, izuzetno puno vremena su utrošili u moje intelektualnu izobrazbu. Znači, puno je knjiga bilo u kući, puno je ploča bilo u kući i kad imate takve roditelje, onda ćete razviti takve nekakve setove znanja i ponašanja. I završio sam tamo. I zapravo ono što je se desilo nakon što sam došao tamo je bilo nešto što mi je zapravo trajno promijenilo život. Broj 1, multikulturalnost. Vi u hotelima sa 5 zvjezdica, ja sam radio za jednu izuzetno jaku hotelsku kuću koja se zove Fairmont, oni su vlasnici Savoya u Londonu, Plaza u New Yorku koje sam posjetio i proveo neko vrijeme tamo, jer vi kao zaposlenik imate taj benefit da možete putovati na sve njihove lokacije za 50% popusta. Možete jesti pita za 50 eura na noć, spavate na svim tim lokacijama, tako da to obilno koristite normalno jer je to dobro za vas. I proveo sam 6 godina na Bermudama. To je otok usred Atlantika, gdje je takav nekakav mišung svih nacionalnosti, svih vjera, svih boja kože. I zapravo to je ono što ti otvori prozor u svijet. Jer ja nisam nužno morao putovati na Nepal, nego sam morao provesti svoje vrijeme sa 5 Nepalaca. I dobro, piva spaja ljude, moramo znati. I mi smo vrlo često završavali svoje poslove u različitim departmentima unutar hotela i vraćali se u taj dormatori koji je kao nekakav college life, koji zapravo možete podnijeti kada imate 20 godina.
možete se družiti na hodnicima, pit pive, ali zapravo to je jedna jako lijepa životna škola, jer jako puno informacije čujete o tuđim životima. Zapravo shvatite da je svima na isti način teško, ali neko gleda svoj život pozitivnije, neko negativnije. Ali ja sam imao indice koji su puno siromašniji od nas i žive na tržištu od milijardu i nešto ljudi gdje se stvarno moraju sa svojim nekakvim posebnim vještinama istaknuti da njihov indeks sreće i taj osmijeh definitivno nešto što osvaja, a ljudi zapravo nemaju vodovod. I kada se upoznaš s tim nekim kulturama, onda shvatiš da zapravo tu uopće nije toliko loše, nego je samo ona u glavama stvar koju moraš promijeniti. I to me definiralo jako. To je zapravo svaki naš putopisac. Na kraju gotovo svakog razgovora smo mogli zaključiti da su putovanja dobra i zato da bismo shvatili koliko je nama ovdje dobro, koliko smo sretni sa svim što imamo. Jel? S druge strane, spomenuo si tu multikulturalnost. Ti svi ljudi koje si upoznao, koji su sada, neki se vratili u svoje matične zemlje, neki završili ko zna na kojim stranama svijeta, tvoji kontakti i zapravo to ti omogućuje, ti čak ni ne moraš na couchsurfing, ti samo se javiš nekome preko Facebook poruke ili putem Vibera, Whatsappa, već na koji način komunicirate. To ti je stvorilo jednu mrežu diljem svijeta ljudi kod kojih, kad ne znam, pikneš, sad bih išao tamo jer bih htio probati hranu u tom i tom restoranu ili u tom i tom hotelu, imaš koga nazvati, evo ja bi došao tebi na smještaj. Jel? Da, zapravo, taj Joker zovi je genijalan. Ja sam, recimo, završio tamo negdje 2003. godine i proveo sam tamo do 2009. I negdje je Facebook počeo biti relevantan 2006. 2007. A ako ste bili na zapadu, onda je bilo 2006. 2007. U Hrvatskoj 2008. u punom zamahu bio. Ali zapravo taj vesel nam je dao priliku da se malo bolje povežemo, jer do tada smo imali MSN Messenger i ono sve što je bilo trendi i onda se odjednom pojavilo nešto što nas je dodatno zbližilo. Ja i dan danas Facebook koristim kad mi je dosadno i kada zapravo želim kontaktirati neku osobu koja je u Australiji, koja mi je jako draga, da ga pitam kako si? Ti kontakti su neizbrisivi. Ljudi s kojima ste 6 godina živjeli i dijelili stvarno svašta, od života do posla i privatnih nekih problema, su zapravo prijatelji koji ne morate vidjeti 10 godina, ali nakon 10 godina kad im se javite, budite sigurni da će itekako biti sretni da vas odvedu u svoj stan i da vam pokažu svoj dio svijeta u kojem žive, da vas upozna sa novim stvarima u životu. I ja to normalno koristim i očekujemo drugi da to koriste. I imao sam prilike ugostiti ljude ili iz Italije, ili iz Njemačke, ili iz Australije koji su dolazili ovdje, ili barem otišli na Zrče pa se vidjeli jednu večer u izlasku, pa i oni su dalje nastavili kroz svoje putovanje, ali nevjerojatno, iskustvo koje te nevjerojatno zapravo obogati. I kad ti njih pozoveš, a to su mahom, znači, šefovi, da dođu u Hrvatsku, sigurno biraš mjesta gdje ćeš ih odvesti, osim ako im ne kuhaš i sam. I što ti kažu za hrvatsku gastroscenu? Za početak, vi biste se začudili koliko smo mi šefovi nepretenciozni kad je hrana u pitanju. I moj glavni izazov je kada kuhati što bolje i izazivati samog sebe da pronalazim nove načine da zadovoljim svoj ego. Jer ja zapravo kuham za sebe. I onog trenutka kad sam ja zadovoljan, onda prezentiram svoj proizvod drugim ljudima i očekujem da oni budu zadovoljni. Ako nisu zadovoljni, onda mijenjam taj proizvod, jer smo mi opet na tržištu i moramo zapravo funkcionirati i kroz financije. Kada vam šefovi dođu, vi zapravo želite prvo upoznati sa street foodom. Naš street food je zapravo mišung. Mi imamo tu od bureka do, soparnika, viške, pogače, koji zapravo je format street fooda, pa do nekakvih ćevapa, ali to je zapravo mišung Mađarske, Italije, Turske. Nas čini originalima, jer ne postoji zemlja na svijetu koja ima toliko utjecaja koje odbacuje, a zapravo su dio nje. I kada ljudi dođu ovdje, vjerujte mi, iznenadio bi se kada probaju kiselo vrhnje, koliko su sretni, a nikad nisu tako, ali mi to smatramo nečim trivialnim, ne? Ili kiselo mlijeko tamo u području Plitvica. Tako je, ona basa, da. Znači, imali smo situacije kada ljudi su se fascinirali stvarima koje su meni po dobar dan. Ali naravno želite ih uvijek upoznati sa nekakvim perjanicama hrvatskog ugostiteljstva i naravno da ćemo uvijek doći kod Rudija u Pellegrini. Za mene on apsolutni broj 1 i on je najbolji prezenter hrvatske gastronomije i ovdje i u svijetu.
I stvarno mu skidam kapu na ovakvom projektu koji je u Šibeniku uspio napraviti, jer to je stvarno borba sa vjetrenjačama i ja ga ispoštujem na taj način da zbilja želim dofurati apsolutno svakoga da vidi što se može napraviti u ovoj zemlji ako se radi kako treba. Imamo što za pokazati, sa velikim ponosom mogu pozvati ljude ovdje i vjerujte mi da svi odlaze jako fascinirani. Imamo što za pokazati, ali ajmo reći što nam ne valja. Što po tebi kod nas ne valja? Di smo otišli u krivo? Nećemo sad puno s negativom, ali moramo malo. Sad bi ja trebao reći hold my beer. Ne. Ovako, mislim, osim stvari koje svi znamo i koje zapravo su korijen našeg problema. Korijen našeg problema smo mi sami i sve ovo što se dešava oko nas je derivat naših odluka. Mi zapravo, naši stari su imali jedan jako dobar koncept življenja. Oni su 70. godina ili 60. godina, kad je turizam bio u ekspanziji i kad su prvi turisti otkrivali onaj Mediteran kakav je nekad bio, zapravo kakav je. Imamo ga tu na Prviću iz Larinu još. Još uvijek, da, ali mislim, nitko više u Splitu i u Dubrovniku ne može prodavati Mediteran kakav je nekad bio, jer je to laž. Zapravo mi smo tu kardinalne greške napravili u komercijalizaciji ovog malog mjesta koje imamo. Mi smo išli na mas turizam umjesto da napravimo ekskluzivni turizam. Nismo napravili ekskluzivni turizam, imamo loše obrazovanje. Imamo loše obrazovanje zato što nas briga za obrazovanje. I zato što mislimo da zapravo jedan kuhar i konobar nisu u sustavu znanja, nego su nekakvi inferiorni, neke inferiorne nuspojave. A zapravo su ljudi koji hrane 90% ove zemlje, što je vrlo otužno. Naš turizam je zapravo zasnovan na 3 mjeseca sezone od kojih trebam živjeti godinu dana, a naši stari su imali 3 mjeseca sezone gdje su počeli graditi apartmane i zapravo i oni su napravili kardinalne greške u apartmanizaciji, 10 stanova i tako da sve to zapravo otišlo u krivom smjeru u tom trenutku, samo zato da ne idu u polje. A kada ideš 9 mjeseci u polje, a 3 mjeseca radiš turizam, onda si zapravo drži. A ako imaš 10 apartmana, onda ne trebaš ići u polje. Zato nam je obala u nekim dijelovima takva kakva je, a polja su nam prazna. Mi dok se ne vratimo u polja i dok ne napravimo sinergiju između polja, farmi i stočarstva i ratarstva u cilju boljeg proizvoda sa našom kvalitetom, sa našim proizvodom lokalnim, nikad nećemo biti prosperitetna turistička zemlja, nego ćemo biti backpacker pizza cut paradise, što zapravo polako i postajemo i to je ono što me zapravo najviše zabrinjava. Da, ovaj dio koji si sad spomenuo vezano i za obrazovanje, prošlo mi je kroz glavu, jučer smo ovdje imali gosta Dejana Nemčića koji je profesor geografije i koji na jedan, ti ga poznaješ, koji na jedan poseban način predstavlja djecu, uči o geografiji na način da poziva ljude naše koji su u inozemstvu ili čak i neke od naših putnika da predstave destinaciju. Koliko si ti možda do sada bio uključen ili se nadaš biti uključen možda u naš obrazovni sustav? Po meni bi bilo potpuno normalno i fantastično da, na primjer, neke škole koje odgajaju naše kuhare i konobare pozovu barem za goste predavače ljude kao što si ti, koji bi tim ljudima, jer mnogi nažalost i zalutaju te škole, budimo realni, možda otvorili neke nove vidike i možda stvarno ih natjerali da postanu bolji u tome što jesu ili da na kraju krajeva odustanu ako misle da to nije pravi put za njih. Za početak ja mrzim svaki sustav i preveliki sam buntovnik da se uključim u sustav. Ja ću napraviti svoj projekt i svojim primjerom pokazati da se projekt može napraviti. Sve što radim zato da prvo namirim sebe. Jer ako ne volite sebe, ne želite sebi bolje, ne možete drugom pokazati da bolje postoji. Ja ne želim biti dio obrazovnog sustava koji je zapravo toliko isprepleten na različitim interesima, na različitim interesnim grupa i naći se negdje u srži toga i boriti se protiv vjetrenjača da nešto promijenite, to je totalno bespredmetno i to je trošenje energije. Dokle god je situacija ovakva. Ja ću je mijenjati van sustava, pokazujući, na primjer, da se od kulinarstva sa i bez medija, jer evo gospodin iz Pelagrinija, koji je moj prijatelj Rudi Štefan, je bez medija napravio ovo sve. Ja sam odabrao drugi put. Može napraviti karijera. U doba kada sam ja postao kuhar, tadašnji predsjednik HAZU-a, čije ime ne trebamo uopće spominjati, koji je zapravo vodeći intelektualac Hrvatske, je dao intervju u novinama u kojima kaže: mi želimo državu znanja, a ne konobara i prostitutki. Ja nisam znao da konobar nije u sustavu znanja. Mislim, čim ga degradiraš do te mjere, ti koji živiš od prireza kojeg on plaća,
mislim da onda imamo strukturalni problem zapravo u cijeloj zemlji. I taj problem se ne može mijeniti tako da se idete boriti sa vjetrenjačama, jer oni postavljaju pravila, nego morate izaći van i raditi u lošem sustavu dobre stvari. Da ljudi shvate da se dobro može napraviti bez sustava. Ako želite biti dio sustava, gotovo je. Dejan je napravio ovo sve na sebi i implementirao sustav do te mjere da je sustav to više nije mogao zanemariti. Na isti način ćemo mi, ili ja zapravo svojim angažmanom zapravo želim doprinijeti boljitku struke. Ne moram nužno biti najbolji kuhar u Hrvatskoj. Moram jako dobro prepoznati što to treba biti gastronomija, u kojem smjeru se treba kretati sa svojim medijskim angažmanom i konekcijom sa ljudima koji imam, stvoriti bolje sutra. Normalno tu u sebi naći isto tako satisfakciju ili duševnu koja je nemjerljiva, normalno financijsku ako odrađuješ neke stvari za sebe, ali jednostavno si nađeš svoje mjesto pod suncem i baviš se tim stvarima. Doći ćemo malo i na taj medijski angažman, ali ajmo se sad s Bermuda vratiti u Hrvatsku. Tvoj dolazak i preuzimanje šefovske pozicije u jednom također od najboljih hrvatskih restorana, restoranu Bevanda u Opatiji. Što je ono čega se posebno sjećaš, posebno dobro što si dobio sa svojim radom u Bevandi? Posebno dobro čega se sjećam je gorčina neuspjeha. U doba kada sam ja preuzeo taj restoran, on je bio poznat po jednom konceptu koji je uspostavio stari vlasnik za kojeg sam u to doba radio. Znači, ja sam počeo u Bevandi kao klinac tamo negdje 2001. 2002. Saznao sam zbog čega je taj restoran to što je. Tamo negdje 2009. 2010. kada se zapravo situacija u Hrvatskoj strašno mijenjala, sjećamo se, bio ona ekspanzija građevinskih nekakvih likova koji su odjednom zarađivali milijone, strošilo se po restoranima, bilo je stvarno svega. Vjerujte mi kao ugostitelji vrlo često zapravo vidimo stvari o kojima ne smijemo pričati jer mi smo ko svećenici. Naši gosti su naša svetinja i nikada ne bi pričao o svojim gostima i njihovom ponašanju u restoranu. Ali u to doba je zapravo bila jedna specifična situacija. I desila se jedna situacija u kojoj preuzima se restoran i zapravo ideja koju ljudi imaju je itekako pozitivna. Samo što za tu ideju, implementaciju tu ideje treba biti evolucija, ne revolucija. Ne možete preko noći zadržati ime i promijeniti koncept i očekivati da će vam gosti ostati. Ja sam nažalost bio malo priglup u tom odabiru posla, pa sam mislio da to mogu odraditi. Tu ste zapravo žrtva svoje ambicije. Ništa ne možete odraditi preko noći. Nažalost, neke investicije ne žele čekati, nego žele biti odrađene preko noći. I to je zapravo, tih 4 godine je moja najveća životna škola, jer sam zapravo doživio jedan poslovni kolaps u smislu sumnje u samog sebe. A zapravo tu sam naučio biti apsolutno samokritičan, shvaćati da stvari ne idu preko noći, da trebam čekati, stvarati i tu i tamo prespavati prije odluka. I recimo da sam imao vremenski period nekoliko godina da ja izrastem u nešto i da lokal uz mene izraste, sigurno bi danas bili jako dobri partneri. Ali, nažalost, ta se situacija nije desila. Desilo se nešto potpuno drugačije. I jednostavno, taj neuspjeh, bez obzira što smo radili dobre stvari, ali na krivom tržištu, u krivo vrijeme, na krivom mjestu, me naučio jako puno u životu. I danas, kao poslovna osoba, kada krećem u restorane, itekako znam kako se treba ponašati. Dobro, ali došao je nakon tog, kako si rekao, poslovnog, neću reći neuspjeha, ali možda i nezadovoljstva, je došlo trenutak medijske prisutnosti koja isto sigurno nosi određena nezadovoljstva, ali evo, donijela je i zadovoljstvo zato što opet si dobio priliku da te ljudi prepoznaju. Ne mislim sad na ono prepoznavanje na ulici, ajmo se fotkat, nego te prepoznaju kao nekoga koga će pozvati, evo kao mi danas ovdje na predavanje, kao nekoga ko ima što god pametno za reći i ljude za naučiti. Nije bilo lako ući u MasterChef, to je bio tvoj prvi medijski posao, a nakon toga ćeš nam ispričati što je uslijedilo i evo sada te isto možemo gledati na TV-u u emisiji 321 Kuhaj. I moram priznat, ja nisam baš nešto gastro nadarena, ali volim pogledati tu i tamo tu emisiju i uvijek razmišljam na način, ajme, meni nema šanse da bi bila u koži tim ljudima, divim se tim ljudima koji imaju hrabrosti doći tamo kuhati, ispred vas 3, 4 koji... Mislim, niste prestrogi, ne mogu reći da ste prestrogi, ali vjerujem da vrlo često imate zapravo situaciju gdje ste onako na granici, jel?
što reći, što napraviti, ne biti grub, a opet ne možete biti ni preblagi. Mislim da to definitivno nije lak posao, ne? Pa zapravo, dolazak u medije je bio potpuna slučajnost. Iako ja, da, imam neke ekstrovertne sposobnosti, ali zapravo sam izuzetan introvert. Sad kombinacija toga svega, da sam zapravo više znatiželj nego ekstrovertan, je rezultirala time da se javim na audiciju u koju sam bio pozvan, jer je bilo pozvano koliko po mom saznanju nekih 100-tinjak šefova iz Hrvatske, koje smo svi trebali proći nekakvi kamera screening i nekakve testove ispred produkcije, da bi se na kraju u jednom razmjerno kratkom vremenskom roku odlučilo ko će zapravo biti članovi žirija. I ja se sjećam da sam ušao u tu sobu, tamo su sjedili ljudi koji su tada bili vrlo bitni menadžeri u Nove TV i ljudi koji su znali svoj posao, koji su postavljali određena pitanja na koje sam je dao odgovore i njima zapravo na promjeni lica sam vidio da jako dobro kotiram, ne? Jer bavljenje ljudima kao kuhar te jako puno uči o ljudima. Bavljenje ugostiteljstvo je čista psihologija. Kroz vaš život dnevno prođe 150 ljudi. Ako nešto ne naučite o ljudima, onda si slobodno možete pucati u glavu, jer onda ste u krivom poslu. I zapravo sjećam se vrlo bahato, će sad zvučati, da sam zatvarao vrata nakon audicije i rekao: jebeš ga ako će neko dobiti ovaj posao. Ovi me žele. Uglavnom. To je tako ispalo. I na kraju zapravo jesam, dobio sam taj posao. I sad iza toga počinje jedna priča koja je poprilično specifična, jer nitko vas ne može pripremiti zapravo na nuspojave toga, jer vi odrastajući imate svoje idole ili ljude koji rade na televiziji i gledate ih kao nekakve role modele ili tako, ne, ja se sjećam kao klinac sam strašno volio Stevu Karafanđu, svi smo voljeli Olivera Mlakara, ali onda u nekoj fazi je televizija počela uzimati likove koji ljudi vole mrziti. Nekako sam se između toga svega našao ja. Moja situacija u Masterchefu je bila da zapravo moja uloga je bila moraš biti odrešit i pomalo bahat, što sam ja prihvatio. Jako objeručke. I tu je počela zapravo moja televizijska, ajme nazva karijerom, iako ne bi rekao da je karijera, više nekakva avantura. I odradili smo 2 sezone vrlo gledanog televizijskog formata, barem ja, di zapravo izlazite iz vaše anonimnosti i zabavlja vas na početku. A sve to pažnja vas strašno privuče i nije tu ništa loše priznati. I zbog te znatiželje sam ušao. S tim da to donosi nekakvih milion nus pojava o kojima zapravo uopće ne želim pričati jer su moje. Nekom drugom ne bi bile, ali moje jesu. Da, ljudi vas zaustavljaju na cesti, ali ja to gledam kao dio posla. Imate vrlo pristojnih ljudi s kojima vam je zadovoljstvo ući u interakciju, a imate ljudi koji su izuzetno neugodni i imaju vrlo priglupe komentare na vas, a jednostavno ih morate istrpiti jer ste pristojni, jer je i dio bavljenja tim poslom možda i pristojnost, a to zapravo je meni usađeno ugostiteljstvo. Da, to je malo oštećenje, jer bi trebalo možda neki put biti odrešiti prema nekim stvarima. Ali ono što mediji naprave za vas, mediji vam, ukoliko ih znate prepoznati i upregnuti i iskoristiti, vam nude prilike. Upravo za projekte o koje ćemo malo kasnije pričati. Mediji vam zapravo mogu dati nahraniti vaš... Mislim, mogu vam nahraniti ego, da te svi prepoznaju na cesti, ili svi, ili određena grupa ljudi, i da odjednom si malo popularniji, ali zapravo mediji rade jednu bolju stvar. Oni vam nude poslovne prilike. Ukoliko možete raspisati svoj projekt, ukoliko imate neku ambiciju, ukoliko vas zanima nešto, ne postoji firma u Hrvatskoj da ako se bavite medijima, da nazovete i zatražite sastanak, da će vam reći ne. Ali mogu vam reći ne na projekt, ali vaš projekt ide dalje. Tako da, ako se želite baviti takvom vrstom posla, koju sam ja zapravo odabrao, jer se posve slučajno desilo da sam prvo postao kuhar, drugo završio tamo, treće završio u medijima, a onda se na kraju nekako i sudbinski predodredilo da se počnem baviti ovakvom vrstom, ajmo reći, biznisa. Iako to više nije biznis, to je stvarno passion project. Promocija zapravo gastronomije. Da, do te promocije gastronomije ćemo još malo pričekati jer bih htjela da se vratimo. Ove godine nisi baš stigao previše putovati baš zbog medijskog angažmana, ali ne sumnjam ja da ćeš ti to nadoknaditi, ima još mjeseci pred nama.
Ali da se vratimo u 2017. gdje si mi ispričao da si zapravo zadovoljan jer da si doista proputovao neke zanimljive destinacije i obišao sjajne restorane, između ostalog i najbolji restoran trenutno već duže vrijeme zapravo na glasu kao najbolji restoran Osteria Francescana Massima Botturejel u Modeni. Reci nam nešto kako je izgledao taj tvoj dolazak u Modenu, a onda možda malo i ovim putovanjima u Rim, Moskvu, Madrid, Dubaj. To si ciljano išao, idem sad posjetiti taj restoran, probati to i to. Kako je to izgledalo? Pa, kada ste kuhar, normalno da su vam Sveti Gral restorani u kojima kuhaju najbolji kuhari. I tu ja imam problema upravo sa izborima restorana, najbolji restoran, najbolji album. Znaš koji je najbolji album? Onaj koji ja volim. Ne onaj koji neko kaže da je najbolji. Ono što smo prije komentirali, kako ćemo kako možemo nešto što je moje, nazvat, to je moja izbor šta je meni najbolje. Ja volim, ja znam šta je meni najbolje. Tako da zapravo, shvatite koliko je percepcija tih izbora kriva. Najbolji restoran na svijetu. Normalno da vi želite otići i iskusiti što to znači najbolje, ali imate ogromne doze razočaranja. Evo recimo, ja sam tamo došao od trenutka kada smo ušli, a bilo je zbilja probrano društvo i to su bili stvarno ljudi koji, a vrlo često putuju po restoranima, financijski su vrlo solventni, što je vrlo bitno ako ćete se baviti takvim sportom, i vole gastronomiju. Ne na način da se zapravo hvale sa time, nego vrlo za sebe, intimno je vole i razumiju. I bilo je tako jedno probrano društvo. Mi smo ušli u restoran gdje nas se primilo vrlo sterilno, stavilo nas u jednu posebnu sobu ili nas je testi za stolom. Problemi su počeli onog trenutka kada smo naručili degustacijski meni koji ćemo naravno uzeti jer želimo uzeti display svega što najbolje što restoran nudi, a to je svakako degustacijski meni, ali zapravo ne želimo da nam se predodredi vino koje ćemo piti uz taj degustacijski meni. Već mi znamo već dovoljno o vinu i imamo svoje neke preferencije, mi bi voljeli naručivati vino za sebe. Kada vi vidite konobara u najboljem restoranu na svijetu da zakoluta očima, odmah više nije najbolji. Da. Ja mislim da je to početak kraja. Hrana je konceptualno senzacionalna, vidi se da je uloženo puno, ali mi je zapravo već malo zastranila u neke koncepte koji su postali sami sebi dovoljni, malo su za moje pojmove previše art, opet je to moje mišljenje, neko drugi će imati svoje. Nisam impresioniran bio tim restoranom, ja sad ću iskreno reći. Više me impresioniralo, i da maknemo sa strane moje prijateljstvo sa Rudijem, uvijek me više impresionira ono što će on meni predstaviti i toplinu koju zapravo oni njegovi ljudi nude. Nego nešto gdje dolazi cijeli svijet koji ima listu čekanja od 3 mjeseca ili 4 mjeseca i gdje zapravo su oni toliko zastranili da smatraju da si ti tu zbog njih, a ne oni za tebe. Jer oni su tercijalna djelatnost. Oni se treba baviti s tobom. I to je bilo recimo jedno od mojih razočaranja, ajmo reći. To je u tom trenutku bio najbolji restoran na svijetu. Putovao sam puno. Moskva mi je zapravo ostalo nekako sjećanju kao poprilično nedefinirano i suludo mjesto sa previše auta i previše agresivnih ljudi da bi mi ostalo dobrom sjećanju. Stara jezgra, normalno, kao i svaka stara jezgra je dobra, ali kulturološki su oni malo meni preludi. Malo me previše podsjećao na Hrvate i to pijane u 5 ujutro. Tako da, ali to je kod njih u 2 popodne. I pijani su. Imaju jaku vodku, tako da... Šalu na stranu, ali jednostavno to je takav megapolis da u vožnji autom se ne osjećate sigurno. Stara jezgra je predivna, normalno. Ljudi su jako fini, barem u našem krugu bili, ali opći dojam putovanja u Moskvu je bio scary. Bio sam recimo u Istanbulu gdje se malo više smiju, tamo se ne smiju. Tamo se ljudi ne smiju u lokalima, tamo je sve nešto nabrijano, sve muzika je napucana, sve nekako, kada imate taj princip klatna, ne, kad ste toliko istoku, onda previše želite biti zapad. Kod njih je veći zapad nego zapad sada, u smislu uređivanja lokala ili tako neke stvari. I zapravo su izgubili svoj identitet u tome svemu i sve više liče na nekakav istočnjački Las Vegas. Dok recimo, mjesta koje imaju dugoročnu tradiciju gastronomije, tipa,
Madrid, Barcelona, Pariz, tamo se situacija, tu i tamo odrube glavu nekom pa se sve promijeni, ali i hrana uvijek ostaje ista, ne mijenja se sustav i uređenje. Ljudi se odriču gastronomije. Vi u Parizu nije ništa pretenciozno popiti čašu šampanjca u 10 ujutro, u subotu i pojesti 2 kamenice sa svojom suprugom kad idete na tržnicu. Mislim, ja živim za trenutak kada ćete za 8 kuna moći pojesti kamenicu i popiti čašu pjenušca iz vašeg kraja koja će koštati 20 kuna. Zapravo živim za trenutak kada će se to moći priuštiti svako. Jer to imate. Danas, evo, po Zagrebu se polako ponašaju ljudi tako, shvaćaju da je ugostiteljstvo maratona, ne sprint, nije bitno uzeti novce odmah. To je ono što, recimo, mene fascinira vani. U Barceloni je taj suživot hrane i ljudi nevjerojatan. Ljudi će stati u razgovoru, mi odemo na kavu, s tim da mi kavu zapravo pijemo vrlo specifično. Mi imamo espresso kulturu koju konzumiramo ko Turci. Ne, mi divanimo, ne, mi ližemo tu kavu 2 sata. Mislim, espresso se popije i ode se van, ne? Ali mi moramo prvo, spomenuti svih rodbina, rođaka, kolegica s posla. To zapravo mi imamo lica s televizijom. Tako je. Ali pijemo espresso. I zapravo je taj jedan mišung, i tu vidimo taj kulturološki mišung, imamo tu Italiju koja nam je dala espresso i tu Tursku koja nas naučila sjediti na kavi. I zapravo, to je naša posebnost. Ja ne bih se odrekao toga. Ja mislim da ljudi kad dođu ovdje, upravo ta opuštenost ih privlači kod naših ljudi i ne treba biti neprijatelj toga. Mi to smatramo kao nerad. Ne, ukoliko radimo. Tako da to što nam je Cvjetni trg u Zagrebu u podne pun ljudi koji su na kavi je okej. Pa ja nemam problema sa činjenicom da nam je Cvjetni trg pun. Ja ne gledam ko šta radi, jer znate, ja sam svaki dan na Cvjetnom trgu, ali smatram da odradim, nisam nikome na grbači, radim sam za sebe, sam sebe financiram svojim radom, ali pijem kavu 3 sata, tako da imam problem sa time ako vidim ministra u svoje radno vrijeme 3 sata koje ja plaćam da sjedi i pije kavu, onda imamo problem. Ali ja mislim da to nije neki problem, to je jednostavno naš mediteranski mentalitet koji zapravo trebamo očuvati i prezentirati ga kao proizvod svijetu. Jer ja ne vidim problem da Talijani prezentiraju svoje dvokratno radno vrijeme gdje idu doma mami na ručak, što je nama totalno trivialno, ali zapravo to je njihov lifestyle. Ili Parižani koji vrlo politički korektno u 10 ujutro naručuju alkohol. Vi odete na marendu, nećete popiti pivo da vam ne smrdi iz usta, jer će neko reći da ste alkoholičar. Mislim, kad ste veći katolik od pape, to nije dobro. Ljudi tamo izuzetno cijene svoje slabosti gastronomske, vole pojest, vole popiti. A znate, kad se nešto uskraćujete, onda vas to dugoročno košta više. U Parizu jedu ogromne količine maslaca, ispiju ogromne količine crnog vina, a žene su vrlo graciozne. Ne? Da, to je jer ono što sam te pitala da mi objasniš, s obzirom da si bio i u Italiji i na kraju krajeva Italija je sigurno jedna od zemalja koja je većini nas u glavi kao top gastrodestinacija, pa smo komentirali kako ti Italijani, mislim, jedu toliko tjestenine, jedu kasno, ta večera je cijela procedura kod njih, jedu puno slatkoga, a nisu baš punašni, jel? I tako da si ti to onda objasnio da je to isto sve stil života, to je tvoje razmišljanje. To je kulturološki. Da. Mi jedemo u pekarnama 15 minuta najgori ugljikohidrat na svijetu jer nismo sjeli pola sata na ručak, makar to bila tjestenina s čašom vina i porazgovarali, nego ćemo mi u hodu najopskurniji croissant koji izgleda kao da je neko sjeo na njega, koji ima super kvaste u sebi, koji je zapravo najjeftiniji pekarski proizvod koji ne bi smjeli stavljati u sebe. Jednostavno ćemo ga žvaknut, a onda ćemo doći, popit ćemo kolo iz automate, vratit ćemo se nazad i zapravo to nas čini nezdravima, to nam tenis gleda bljed, o meni je to zbog nespavanja, ali kažem, kulturološki vrijeme za stolom je za vas poput mentalnog džima. Vi morate biti s ljudima za stolom, da se osjećate živim, vi morate svoje prijatelje vidjeti. Vi morate pričati sa svojom rodbinom, vi morate imati kontakt s ljudima, najbolji kontakt s ljudima je za stolom. Ako razvoj ovog small talka u Hrvatskoj je totalno nešto iritantno, šta ima, evo ništa, ako tebe, evo ništa, evo. Tako komuniciramo, ne, ali zapravo
sjedenje za stolom vam omogućava zdravu mentalnu higijenu i tu je hrana vrlo bitna stavka. I ljudi koji pričaju o hrani nemaju junačke pjesme o borbama. Da, ovo je sad kao da smo imali i mali dio iz psihologije, jer doista uvijek svi naglašavaju da je taj i za obitelji pogotovo sjesti za zajednički stol i razmijeniti nekakve svoje priče dnevne, da to puno znači za zadovoljstvo svih ukućana. A pogotovo ako u obitelji imaš recimo nekoga ko je kuhar, pa kuha doma, jel? Što je, koliko smo utvrdili, nemoguća situacija. I kako se onda to rješava? Kako se događa kad recimo se ti nađeš sad u društvu sa nekim svojim prijateljima? Ja vjerujem da postoje situacija gdje te ljudi jednostavno žicaju. Pa daj, mogo bi nam ti konačno nešto spremiti, a ti jedva dočekaš da ti neko drugi nešto spremi. I kad ti neko drugi nešto sprema, što je recimo ono što ti stvarno voliš je? Znam da mrzite svi ta pitanja, ne tražim te jedno jelo koje ti najdraže, ali evo sad da netko od nas ovdje super stvarno kuha, osim tvog prijatelja u Pelegriniju, što bi ti onako nas zamolio da ti pripremimo? Evo ovako. Moje najdraže jelo zapravo ima ih dva. Jedno je špageti sa domaćom šalšom i maslinovim uljem i dobar parmigiano reggiano gore. To je to. Drugo je punjena paprika koja nije pretvrda u sezoni sa dobrim pireom i blago vodena s tim umakom, jer su to moje memorije iz djetinjstva. Kada dolazim kod nekoga doma, ja sam pristojan gost jer znam koliko je truda uloženo u nečiju hranu i vi kada radite za ljude očekujete barem minimum njihove pristojnosti, što vrlo rijetko dobijate. Volim kuhati za goste i prijatelje doma, kada pozivam i vrlo često radim večeri gdje pozivam ljude, jer ih zapravo želim uputiti u neke stvari koje su meni drage i prenijeti dio te emocije koje ja osjećam na njih, uputiti ih u novo jelo, jer znate, širenje te energije je jako bitno, jer imate ljudi koje strašno zanima to što vi radite i mene jako veseli što ih to zanima. Da li mi ide na živce stalno kuhat kad sam slobodan? Da, za sebe. Za sebe, da. Nikada ne bi odlučio fascinirati osobu ženskog spola kuhanjem, nego bi odveo na večeru, tako da imam vremena se posvetiti njoj, a ne kuhat. Ne koristite taj skill za bilo kakve stvari. To mora biti nekakva posebna prilika. Znate, meni je jako lijepo pozvati 7 svojih prijatelja i izvući stvarno vina koja su meni bitna u životu, iskuhat hranu koja je meni bitna i prenijeti tu energiju i uvijek imamo dobra druženja. Što je više vina, to je bolje druženje. Da, ti kratko ćeš još nešto reći vezano za tvoj stav o hrvatskim vinima ili možda o nekim tvojim najdražim općenito vinima koja piješ, a onda ću te zamoliti da prije završetka nam predstaviš ovaj svoj lijepi projekt kojeg uskoro spremaš i stvarno se nadam da se možda vidimo i na sljedećem festivalu pa da nam ovdje uživo prezentiraš o čemu se radi. Što se tiče hrvatskih vina, ja bih čak bio toliko hrabar da kažem da se hrvatsko vinarstvo razvija brže nego hrvatska gastronomija. Mi imamo dužu tradiciju wine makinga ili vinogradarstva ili vinarstva nego što imamo gastronomije. Naša gastronomija je zapravo vrlo opskurna i sad se razvija. Imamo fantastične vinare, evo, oko Šibenika imamo zbilja fantastičnih vinara, sa nekima se dosta često družim, što mi kosta jako puno kila i nedostatka sna. Po cijeloj Hrvatskoj, kako se bavite gastronomijom, ste vrlo radoviđen gost vinskih podruma, što ja obje ručke prihvaćam, jer nije ovo došlo samo od sebe. Što se tiče... Vina su zapravo čovjekov najbolji prijatelj ako ih se koristi kako ih se treba koristiti. Znate, vino je dobar početak svakog razgovora, otvara mogućnosti i jako iskrenog razgovora. Ali umijeće dobrog tuluma je znat kad treba ići doma. Ja to nikad nisam savladao, tako da još ne znam ništa o tome. A što se tiče, recimo, svih ovih mojih razmišljanja, ja sam ih uspio zapravo materializirati kroz nekakve projekte. Ne? Jedan od njih je bio posao sa Anthony Bourdainom kad je bio tu u Hrvatskoj, na koji sam iznimno ponosan. Zapravo više sam ponosan
ja nisam tu odradio ništa. Ja sam našao ljude koji će to odraditi. Ja sam jeo i pio. Ali onda sam shvatio da zapravo imam jednu fantastičnu sposobnost Nokia Connecting People. Ja zapravo jako dobro znam prepoznat kad neko radi svoj posao dobro i kad ga treba pohvaliti, kako njih što više spojiti da se napravi jedan projekt. I taj projekt zapravo, o kojem ćemo sad reći nešto, je nešto što je kuhalo jako dugo u meni. A nikada zapravo ne bi o tom projektu počeo razmišljati da me iz školske knjige nisu nazvali i rekli, da li bi vi napravili hrvatsku kuharicu? Ne. Prvo, da bi napravili hrvatsku kuharicu, morate imati, barem ja, moram imati ogroman osjećaj skromnosti nad tako velikim projektom. I budući da sam se već jedanput opekao na egu, gdje sam ušao nešto što me dugoročno koštalo i živaca i vremena, ali i zdravlja, onda sam odlučio zbilja početi razmišljati sa iskustvom koje imam i reći, ne, ja ne želim odraditi taj projekt jer ja nisam autoritet za perkelt i za soma na rašljama i za svakakve stvari ili za brodet od jegulja i žaba. Ja nisam napravio 100 brodeta od jegulja i žaba da mogu reći kako se pravi brodet od jegulja i žaba radi. Napravio sam milion rižoto škampi, napravio sam milion različitih jela iz mog podneblja i gdje sam odrasao u toj mikrolokaciji, to što znam. Ali mi je nešto drugo sinulo. Zapravo, skužio sam da dobijam platformu od najjačeg izdavača i predložio sam im projekt gdje bi ja volio izabrati sve šefove kuhinja za koje smatram da su relevantni i imaju šta ponuditi svih hrvatskih regija i da svako da po 4 recepta. I mi smo polako krenuli u produkciju te knjige. Na kraju se to pokazalo jedan opsežan posao. Mi ga već 2 godine radimo. Evo, konačno, moram to najaviti. 19.6. Knjiga izlazi van. Zvaće se Croatia the Cookbook. 37 šefova iz Hrvatske nam je pomoglo raditi taj projekt. Stvarno moram im svima zahvaliti na svom trudu i na svom vremenu koji su uložili da to zaživi. Nesebično su pomogli, shvatili su veličinu takvog projekta, to je povezivanje jedne scene, definiranje što je to naša lokalna gastronomija, korištenje isključivo lokalnih sastojaka, zapravo podizanje svijesti o gastronomiji na novu razinu. Jer znate, ako mi budemo kupovali kozice sa Tajlanda i avokado, nikad nećemo imati hrvatsku gastronomiju. Ali ako damo ovom farmeru da odradi svoj posao sa svojim svinjama, mi to kupimo i prodamo, onda će taj Talijan shvatiti ili Njemac ili kogo dođe ovdje da je ta svinja hrvatska i da je može pojesti samo ovdje jer je tu, a mi je samo možemo pripremiti. Mislim, banaliziram, ima takvih primjera milion. Ali negdje treba početi s jednim poveznim projektom koji kasnije rađa nekakvu novu ideju. Druga ideja je Chef Stage, koji je bio ove godine u Šibeniku, koji je još uvijek u povojima, ali nadamo se da će se narasti. To je opet Rudijeva ideja. I Rudi, opet ga pozdravljam, je bio veliki saveznik u toj knjizi. Tako da evo, očekujemo dvojezičnu knjigu, što je vrlo bitno jer je zapravo namijenjena za turiste koji će doći u Hrvatsku i da promovira hrvatsku gastronomiju i za našu dušu. Da, tih 37 šefova, pretpostavljam da si ih birao na način da su to ljudi koji pokrivaju cijelu Hrvatsku. Da. Dobro, da, sigurno je bila preferencija i na tu temu. I tu ste išli i na ovo sljubljivanje, jel, sa vinima? Ne, vinsku ćemo odraditi. Ja mislim da zapravo se ne bi trebali baviti stvarima o kojima manje znate od nekog od vas. Ja ne znam sve o gastronomiji i zato sam uzeo ljude koji znaju svoj sektor najbolje na svijetu. Kada budemo pričali o vinu, onda ćemo se isto tako povezati sa vinarima. Kuhari i vinari trebaju imati 2 odvojene priče. Onog trenutka kada se stvori dobra kritična masa zajedničkog razmišljanja o vinu i hrani na nivou cijele Hrvatske, onda ćemo možda odraditi takvu kuharicu. Ali za sada, ajmo se baviti kuhari kuhanjem, nek se vinare bave vinom, a zajedno ćemo svakako piti vino i jesti našu hranu. Možemo u toj kuharici očekivati nekakav više onda naglasak na tradicionalna jela ili je to nekakav miks tradicije i moderne Apsolutno je tradicija zastupljena. Cijeli koncept je bio odrađen tako da hrana bude ili tradicionalna ili naslonjena na tradiciju. Znate, ne mogu ja doći u kuhinju Hrvoja Zirojevića i reći u Hrvoje trebam ta 4 recepta, ne? Jer bi to bilo krajnje nepristojno, jer je to čovjek koji ima ogroman opus i čiji je 30-godišnji rad stvarno velik i morate mu doći reći Hrvoje treba mi 4 recepta, ali unutar takvih okvira. I ne govori šta će spremiti.
A rezultat je zapravo fascinantan. Fotografije smo dobro odradili, 2 godine smo radili, u te 2 godine sam imao 150.000 telefonskih poziva sa različitim ljudima. Trebalo je to sve koordinirati, to je stvarno ogroman zahvat. Ja. Pa zapravo na kraju krajeva svaki od tih 40 ljudi ne zna da vi pričate sa ostalih 39. Oni slušaju samo vaše razgovore između njih. Ja pričam sve 49 i svi imaju velika očekivanja, znate, jer oni ne gledaju tu knjigu kao koncept zajednički, oni znaju šta su oni dali. I uvijek će normalno prvo gledati što su oni dali i onda će tek ići gledati što su ostali ljudi dali. Da li imam kakav pritisak? Pa iskreno nemam. Mislim da sam dovoljan pritisak imao samom činjenicom što sam zapravo odlučio odraditi taj projekt. To je prvi pritisak. I onda vam zapravo kako projekt napreduje, pritisak pada. I zapravo se najviše radujem promociji knjige 19.6. gdje će se naći 40 naći i nazdraviti. Malo više nego nazdraviti, ali bit će zabavno. Ja vjerujem da će ta promocija ići zapravo po cijeloj Hrvatskoj. Biće u Crnoj kronici. Ma neće. I da će ljudi vjerojatno uživati u tome da isprobaju sve te specijalitete. Biće i na engleskom jeziku, što je super, tako da se nadamo da će doista ovi stranci koji, moramo priznati, u velikoj većini slučajeva naša gastroponuda koju imamo, bilo na moru, bilo na kontinentu, ona koja je takozvana turistička, jel, na koju turisti naljeću uz naše rive, baš i nije fantastična. Mene srce boli kad vidim ćevapčići po mogućnosti sa tvrdim č, da nam je to glavno u ponudi i pizza, a zapravo s druge strane nekakve srdelice ili... Nemamo višku pogaču kao street food. Da. Ajmo ovako reći. Prije nekoliko godina sam šetao Zadrom, koje je zapravo, mislim, baš me briga, Zadar je pizza cut grad. Ne samo Zadar, oprostite, cijela Hrvatska ima zapravo fokus na te nekakve jeftine proizvode gdje se zarađuje novac, a zapravo ljudi ne shvaćaju da je stvar veća od njih. I tu je problem grada. Jer grad kad vam daje prostore, vam mora dati prostor sa namjenom. Ne možeš otvoriti pizza cut ako sam ti dao prostor. Nama treba wine bar. Hoćeš otvoriti wine bar. Ne znaš. Ajde vožnja, dođi drugi. Ovdje se malo sve još uvijek kaubojski radi bez ikakve strategije. Nama se zapravo turizam dešava. I uspjeva na individualnim naporima, kao što je Pellegrini, kao što je Boškinac, kao što je nekolicina Monte ili nekolicina restorana koju vode vizionari. Nema brendiranja gastronomije sa tuđim proizvodom. Apsolutno morate imati picu. Zašto ne? To je globalno jelo, vrlo popularno i to. Ali neće ti privući gosta koji stvarno interesira vaše nasljeđe i vaša gastronomija ako vam je glavnina ponude pizza. Privući ćete ljude koji žele jeftino ljetovati. Ako stavite višku pogaču, sopanik, komišku pogaču, od slatkog klašune i takve nekakve stvari. Ako počnemo razmišljati o pašticada, sendviču, mislim, svačate, ili takvim nekakvim preinakama street fooda sa našim klasicima, nikad nećemo postati gastronomska destinacija. Ne samo gastronomska destinacija, jer svaka destinacija je primarno arhitekturalna, a onda gastronomska. I nema, vi shvatite, svugdje gdje je dobra arhitektura, je i dobra gastronomija. Da, u Šibeniku se događaju sjajne stvari osim Pellegrinija i na tvrđavama u koje se puno ulaže, tako da definitivno vjerujemo da će ovdje tek predstoje one prave stvari koje će doći. Možda da mi komentiraš malo gastroscenu Zagreba gdje ipak živimo i gdje jedemo svaki dan. Tamo se događa dosta toga, ipak je to naš glavni grad, međutim naravno ima svega, ali tako? Mislim, Zagreb je zapravo još uvijek jedan onako frappe mišung sa malo tvrdo kuhanih jaja, lososa, avokada, šunke, štrukli i sve to skupa. Smiješno jedan frappe izlijete i to vam je Zagreb. Što zapravo ne mora nužno biti loše, ako je to dobro. Ali niko nije probao. Zagreb, kao i svaki drugi grad, zapravo treba raditi više na tom. Mi se odričemo nekakvih stvari koje su nam zapravo urođene tradicijom. Nije naš problem to što smo dobili nasljeđe Count K gastronomije od Austrijanaca i sad kažemo to je austrijsko. Ako te neko gazio 300 godina, onda je to bome i tvoje. Tako da ne treba se odricati ni našeg turskog nasljeđa, ni talijanskog nasljeđa, ni mađarskog, a isto tako ni austro-ugarskog. Ali taj unikatni mišljenje je zapravo Hrvatska. I mi trebamo uzeti sve to ono što smo zapravo dobili,
uključujući željeznicu, luku i nemam pojma šta još, i napraviti svojim. Zagreb je upravo to. Stalno nekakav swing između želje da se bude veći katolik od pape i da se približi Parizu u Londonu, a premalo zapravo uloga u svoje nasljeđe i reinterpretaciju istog. To je ono što se zapravo najuzbudljivije stvari koje se trenutno dešavaju u gastronomiji su Šibenik, Murter, Plastovo. Istra je izgubila svoj primat najuzbudljivije gastronomske destinacije jer su se izgradili i sad im je dovoljno kuhat fuže, riba, tartufe i lijepo se smijati, što je već jako puno. Ali progresivno razmišljati o gastronomiji, trenutno za mene je to samo ova regija ovdje. Onda smo na pravom mjestu i tebi se zahvaljujemo što si došao na ovo mjesto i pozivamo te da dođeš i ponovo. Sigurno Hvala ćeš lijepo. doći promovirati Hoću. i svoju knjigu i ovaj svoj krasan veliki projekt. Ja sam pogledala na Facebooku, naravno da imaš puno lajkića, srčeka. Hvala lijepo. Tamo je nekakav pao komentar kralj, to si već čuo. Vidim da ovdje mašeš našoj Čuo sam dragoj svakakve publici komentare. na Facebooku. A dobro, gle, ti zapamti samo one lijepe i pozitivne, Da. i think pink. Imamo li možda ovdje u publici koje pitanje za našeg Matu ili ćete mu postaviti kad siđe sa pozornice? To Možete nam se sad, često molim vas. događa. Dobro, nemamo zato što si doista ispričao jednu lijepu priču. Mislim da smo uspjeli izvući iz tebe ono najbolje o putovanjima i o hrani što si povezao, a sigurno će biti još puno prilika za to. Hvala ti još jednom što si došao. Sad imamo jednu malu pauzu i onda će nam se pridružiti gospodin koji je ostvario svoj polarni san, jednako kao što si ti ostvario svoj gastro san, ali imaš ih vjerojatno još puno, pa ćeš... Pa mislim, ja se tom gospodinu divim. Mislim, ja sam živio na Bermudama, on je otišao tamo gdje ja nikad ne bi i to je nešto za divljenje, tako da ću rado poslušati šta je iza ovoga. Evo, dolazi nam Davor Rostuhar, od 9 sati počinje predavanje. Hvala svima koji će nam se pridružiti. Travel often by tranquil waters and purple forests, near bright white walls and rocks of orange, by icons, landmarks, valleys and skylines. When you live for adventure and discover hidden charms, because faraway places are closer than you think. Going places together with Qatar Airways. Kada svjetsko prvenstvo krene, sve se u Hrvatskoj naglavačke preokrene. Ne mogu danas doći, užasno me grlo boli. Zdravi postanu bolesni, a bolesni postanu zdravi. Bojažljivi se okuraže, a i u načine uplaše. Grubijani nabace šminku, a šminkeri majicu s placa. Takvi smo mi Hrvati, ludi na terenu, a još luđi izvan. Šefe, neću moći još 2 tjedna, ulovimo me nešto leđima.